Sega la tavola d'armonia. Centra las rosaces, qu'il y a souvent deux rosaces. Dans la tradition qu'il y avait deux. Et dessina las rosaces. Aqui, ó. Que tu sei mi remplacet io de Sina. Bolu de si che hai mi her. Aqui que se entri de ha sus bors. Que se entri de ha cour du stamurizo au cop aqui o. Alès bon, que la UST de 5 brancas. Que difficile, UST de 5 brancas. Que tele mesmo incomoda a cheis, mas bon. Aqui dans la gauche, seguir los trets, avisas no pas desrapar, en l'ura. La zéro que tient le copé, que résiste, que l'euille et du. Le cul, le cordet, et aquí qui d'une des décorations, bon, nesbet pas, monsieur Kai me dit nescone certaines décorations. Que sont motivos populares, que pourrait dire biarnés, mais bon. Encula la tavola. Tranquillot. Ne cal pas pressar, mais ne cal pas perdre temps tampoc. Los serrejuns, qui n'y a sei pas quan, herre, qui n'y a eu trentenat, et après, que cau hi capes au miei, ta que tiene, pramo que cau que colle tabe sur las traverses, pour cap tabe, qu'en cau, pes serrejuns, et deixa secar 24 bonnes horas. Aquest imatge que m'apassiona tot temps. Tot temps que soy esbiraglat, que trobi beroi. Que havent tirat los serrejuns, la caixa que hi plea, calcular los xibalets, a bona dimensió, e que he trobat quau eren les dimensions a força de mesurar a gauche e a dreta los diferents tamoris que he pogut trobar. Aquí precisar e que he. Plaça los cavaliers, puntea,
l'urat. Los uras també a les cordes. Puntejalos uras a les cordes do baix, do corder. Aqui o que persiu a dos tres dos quatro. Que mi avisi per mo sovint que gahi lo chevalet per quer persusa. Bourra, comme d'habitude, tocar dans las masses. Et il y a les chevalets, les petits cavaliers de cuir, de 12, 4. Encore que ce qui est le tambourine, nous, dans la sua vibration spéciale au Bordeaux, le tambourine de cordes. Tira los angles trop vius, pour ça, ne suis pas loin de la cabane que t'as mouru. Suis pas loin. Aquest pensi que va partir de cap à la Bigorre. Vedet? Ce qui disent la Cruz Basco, qui n'est pas Brigo Basco. Voilà. Aqui o que rica e fina, sabe? Você vê essa que são espessas? Aqui o que rica e fina. Allez, vos entrate. E non è il modello aquest, donc. Aquest que era... Que è spesso aquest. Aquest que sembla au trei, que son modèle de trei. Que j'ai entendu de parler de trei, au sau. Voilà, il a quasiment le son modèle. Mais de Sanson, t'avais des viustos. Avec corde de budet. Et aqui qui a fait soudera, destacar la corde. A tau. E vedes? E que da passi per debat aqui e voilà. Vedes? E senza un autre? Non, senza un autre che io per consumare. E aqui là, t'avais là. E aqui il copei d'accordo e che ha lo sagladies che causa. Los cavaliers aqui o queste esche. Oh, che sono dei cuire. De cuire, oui. Queste complicate e... Oh, che rino combatto qua. Che rino combatto, che vuol dire perché fa un diametro da serra, d'accord? Che è 2. E las mechas, perché compra mechas speciali. Voilà. Tu giorni che era mestierau della Husto, ne va pas sustem n'a pu mestierau du her. Non, briga. Voilà. Ecco che ne pas leyenda che è realtà. Bon, voilà, aqui che spia, tout a morì. Voilà, aqui ne sont pas encore... Il teulat magnifique. Cerisè, che due de trobar tros de hust a tau e della masse, voilà. Et puis Cerisè do país. Ah, do país. C'è de faut, c'è nut, Non. che si come scade, che deve stare io proverò io per. Allora, questa che ti va a partire in Migor, poi aqui o cas la cruz. Quattro peres che dicono me pai, los bascos che vanno a dire che la cruz basco, ma ancora 14 rispetto dello Pirineus. E era in Bigorre, voilà. Che è bien motivo che arriva dell'Inde anciano ancora. Ah, ça y passe. Lo Svatisca, che sono impiegato per tutti i paesi d'Europa, e lì è massi mei dello Pirineus, che è demorato meglio e che è stato spreitato, che boh.
Voilà, et après... Le mondo che hanno il Luica l'interno sur la sport, un peilo. Voilà, et après, à quoi qu'il y a le pimbo qui va servir à truquer avec le dessus, mais quand il y a cordate, qui sont là, il y a deux cordes, la grosse et la fine, et que s'accordent sur la flabute. La flabute è tre soprano. Voilà, anche io chi sono. E vero il motivo che si cazzo la... Ah, che mi hanno mandato che motivo. La cosassa del solo. Chi ha